Yes, reka twongere tubasuze cyane tubifurize igitondo cyiza, igitondo cy'umugisha kuri mwe mwese abakunzi ba Eugene Official. Aho mutwumva muherereye, amahoro y'Imana rwose akomeze kubana namwe, mwebwe mwese mwakanze kuri subscribe ndetse mukanda no kunzogera kugira ngo inkuru zacu zicyagera muzajye mubona notification ibabwira ko twamaze kuba duterekaho ikiganiro. Muri rusange turi mu gitondo, turi ku munsi wo kuwa kane, turi tariki 5 z'ukwezi kwa 9 umwaka wa 2024. Tukiro tugarutse muri studio, tugarutse rwose ikitaraganya kugira ngo tubagezo amakuru agezweho ndetse akomeye cyane, akaba ari amakuru n'ubundi nk'ibisanzwe agiye kugenda yibanda ku bikomeje kubera hano muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ni mu mirwano ikomeye cyane ikomeje guhanganisha M23 ndetse n'igisirikare cya leta ya Kongo FARDC. Nyora nkubwire rero ko muri iki gitondo tugiye kubagezaho uduce turimo kuberamo imirwano, aho imirwano iri kubera muri iki gitondo. Iki gitondo hakaba habyukiye imirwano ikomeye cyane, ni imirwano karundura iri kubera hano muri bice bya za Masisi. Ivumbiro rikaba ryatumutse ndetse M23 ikaba imaze kwivugana umwe mu basirikare bakomeye ba FARDC muri imirwano muri iki gitondo. Hanyuma rero first of all reka ngusabe utarakanda kuri subscribe kugira ngo ukande kuri subscribe, hanyuma kandi kuri wayikanzeho icyo usabwa no gukanda like ndetse na share. Ibyo rero nkubwiye byose uko ari bitatu, iyo ubikoze mu byukuri icyo gihe iyo dushyizo inkuru cyangwa se dukize mu kiho ikiganiro ubona amakuru mu bimbere ugacukubiri no kubona amakuru yamaze kuba umuranzi. Muri studio rero nk'ibisanzwe ntago ndamutse n'ijyenyine, kuri mikoro kabiri hari Sina Makosa, mutangazaji Sina Makosa. Aramutse neza? Yake neza fighter. Nakomeye. Meze neza cyane. Hanyuma rero Sina Makosa muri iki gitondo, nyuma yuko aba bagabo mu byukuri akomeje kugenda bahambirana, no muri iki gitondo niko biramutse muri za Masisi ivumbi ngo ryatumutse. Yes, muri za Masisi ivumbi ryatumutse, dore ko noneho urugamba rukubera mu gace karenze kamwe bitewe na situation rwose bari kwa barimo kugeza amaginga. Rero urugamba rukaba rumeze nabi cyane. Aha, tubwire rero, ndakeka twahera hano muri urugamba rwabyukiye hano muri hafi na za Sake, kuko nirwo rugamba nava ngo rushyushye, kuko ahanini impamvu urugamba ruba runashyushye nuko abasirikare ba FARDC baba barurimo ndetse n'abarundi baturutse hano za Minova. Ni muri za Gashinga mutwe ubu tuvugana rwose, abarundi ngo bari kuhashinga umutwe, FARDC ngo byabaye ibindi. Yes, ndi ruga Konde kumva rero kwanga utagiye kukuja bukara banza usome ku mazi, soma ku kawa, soma ku kawa nyabuna. Ni urugamba rwatangiye muri iki gitondo guhera saa 11 z'igitondo, nyuma ko ejo nari nababwiye ko Bwerimana ejo naho rwari rwiriwe rwahinanye. Ubundi ejo barwane Bwerimana, ejo Bwerimana rwose ivumbi ryari ryatumutse, ndetse twabatangarije ko mu masaha y'umugoroba ariho umuryango wa Croix Rouge rwose watundaga imirambo, ariho watundaga imirambo ukura hari Bwerimana uyijyana za Minova, aho imirambo yaje gukurwa Minova ijyanwa haraho bita za Gitembo kugira ngo ibashe kuba yajyanwa yambutswa amazi cyanwe muri Moruge. Ngo dore ko hariya nta nzira y'ubutaka banyuramo kugira ngo bagere muri Goma usibye kwifashisha amazi. Ikindi kintu naje kumenya na ahantu ngo M23 yafashe matekwa benshi, yahafashe matekwa hanyuma ndetse ngo n'inkomere za FARDC bakaba bazicakiye, ndetse ngo ku mugoroba rwose kuva ku masaha y'umugoroba bavuraga cyane, bazitagaho cyane. Ikindi kirenze rero nuko n'ibikoresho n'ubundi ngo babihafashe. Nurundi rugamba M23 yakwemo ibikoresho byinshi, dore ko ngo yahakuye rwose ibikoresho bashobora kuba bakwifashisha nk'urugamba rw'iminsi 2. Mu byukuri nta kibazo n'iki na kimwe, ngo n'urugamba ku munsi w'ejo rwabaye. Uru rugamba ngo FARDC n'abarundi ngo n'abakibose ngo iriya coalition ngo yari yazanye ibikoresho ngo kuko bari biteguye ko bari buze kurasa badasubira inyuma, ngo nibura ngo M23 bakaresista ngo ibikoresho byo bikabashira nabo ubwabo byamara kubashirana barangiza bagasubira inyuma bitewe n'uko ngo bagombaga kurasa. Bese muri make bari bazanye ibikoresho byinshi. Ibyo bikoresho rero ntago bigeze bagira amahirwe yo kubisubizayo, kuko M23 ibyinshi barabitaye nyuma yo kubashyiraho igitutu cy'umuriro. Ibikoresho barabitaye mu kubita, rero M23 ikaba yahise ibirekipera. Yes, yahise ibirekipera, ariyo mpamvu Bwerimana rwose ho babonye ko byananiranye, baravuga ati reka twimure urugamba. Iyi Bwerimana rwose
muri iki gitondo nta mirwano yabereyemo, ahubwo imirwano yabirindukiye aho bita za Gashingamutwe ndetse n'aho bita za Bitonga rwose, ngo ni nyuma y'uko force za FRDC ndetse n'abarundi bazamutse mu masaha y'isaa 10 bazamuka umusozi wa Buragiza berekeza za Bitonga. None se ubundi bavuye za Buragiza bari baturutse muri Minova bazamukura umusozi wa Buragiza kugira ngo bigere za Bitonga. Bahurana basanga abandi hari za Karungu. Konzi se kanga za Buragiza M23 bafite ambushi bari bahavuye. Reka nta M23 wihari. M23 ruguru. Ntihazagira ukubeshya ngo Buragiza M23. Jewe narinzi ka ahantu bahashira nyamara ambushi. Reka nta yari irimo. Aha muri za Bitonga rero niho urugamba ruhinanye. Urumva maginga erega harimo zambushe zabo. Karungu ntago habamo abasirikare ba FARDC, kandi Karungu hari ikigo cya FARDC. Nyuma ko abarundi ya ndege yazaga ikabacucumiramo, abarundi bahise bavamo bimanukira centre Minova, ahubwo hajya kuba ba FARDC. Ubu rero bira bice byari bimaze iminsi bikontrowe na FARDC, ahubwo aho M23 iri ni za Gashingamutwe, urumva, igafata za Karuba na Muremure iyo ngiyo na za Muremure na za Kiruko. Ubu nibwo buce bundi M23 ifite, ariko za Bitonga, Buragiza, Karungu, urumva, n'ubu buce harimo za Kabase, n'ubuce bwari bukirimo FRDC ndetse na Wazarendo, ukongeraho n'abarundi ndetse n'izi FDLR. Rero muri ubuce bubiri harimo rwose Bitonga ndetse nangaza Gashingamutwe, akaro habyuka imirwano nyuma yuko FRDC yahagabye ibitero biremereye cyane muri ibi bice. Ni nyuma yuko ngo bakomeje kugenda basa nkaho bafungira M23 kugira ngo irebe uko itakwinjira mu marembo ya Sud Kivu, kuko urebye ahangaza Bitonga ugafata na za Nyamatovu n'ubuce buri mu nkengero ya Kivu y'Amajyepfo, ariko bubarizwa muri Masisi. Bubarizwa muri Kivu y'Amajyaruguru. Buragiza Bitonga, Buragiza, Karungu, ubuce nubwo buri hejuru ya Minova, ariko buri muri Kivu y'Amajyaruguru. Ntabwo buri muri Kivu y'Amajyepfo. Kivu y'Amajyepfo nibyo Minova irimo, ugafata na za Shanje n'ibindi bice bigiye bitandukanye, ariko utu duce twose mbabwiye nuko tukiri muri Kivu turi mu nkengero ya Kivu y'Amajyaruguru, ariko turi mu nkengero ya Kivu y'Amajyepfo, ariko two tubarizwa muri Kivu y'Amajyaruguru ndetse muri territoire ya Masisi muri sheferi ya Bahunde. Ubu rero ngo akaba ariho imirwano yabyukiye. Harya yitwa Mupfunyishanga ni sheferi ni Gorpoma. Ni Gorpoma ya Mupfunyishanga. Harani muri Gorpoma ya Mupfunyishanga, ariko muri sheferi de Bahunde. Ndumva umaze kuhamenya. Beke rwose ndumva ibintu bugenda bihereza umurongo. Abizi cyane wa. Yes, urumva rero ko M23 muri niyo yagabweho ibitero muri iki gitondo. Ntago ari yateye. Niyo yagabweho ibitero nyuma yuko rwose hariya nayo ngikomeje kugenda isa naho itegura urugamba ku rwego rwo hejuru, ndetse ikarukutegura ariko mu buryo bw'ibanga. Kuko amakuru mfite kugeza ubu ngubu ngo hari muri Muremure bamaze kwashyira abasirikare nibura, nubwo ntashaka kuvuga umubare, bakuwe hari za Mushaki ndetse na za Karuba. Bari gushyirwaho kubera iki? Kubera ngo bazi yuko FRDC nayo iri kongera abasirikare hariya mwabira bice, kugira ngo barebe yuko Kivu y'Amajyepfo bayizitira cyangwa se bashyiraho uruzitiro ruremereye cyane kugira ngo M23 itazabasha kuyinjiramo. Ubwo rero ngo akaba byukeyo imirwano muri iki gitondo. Ntabwo drone yacu yatubwira abamaze kwigwamo cyangwa se bayikomerekeyemo, dore ko rwose haba hakiri mu gitondo, ndetse n'abaturage ngo bari guhunga ku bwinshi cyane, bari kumanuka rwose bajya ahangaha za Minova, kuko bari kubona yuko iyi ruguru nk'amabomba ari kuvuza ubuhuha ku rwego rwo hejuru. Ni nyuma yuko rero hano za Bweremana aho M23 ikomeje kugenda ihakontorora, bitewe nuko rwose ngo n'ibikoresho yabashije kuba yafata yahise bizamura, abonye itabirekera ahangaha ikabizamura za Karuba
dore ko za karuba rwose ngo ariho umuntu uyoboye mwa biriya bice ariho yicaye rwose ari kugenda akurikirana gahunda zose uko ziri kugenda ziba ariko we ari hariya karuba, dore ko karuba itari kure ya Kiruku rwose, Kiruku iri aho munsi yaho gato cyane, akaba ariyo mpamvu rero hari urugamba rukomeje kugenda rufata indi sura. Ni nyuma y'uko FDL zahari yazo, nyuma y'uko M23 yagiye ikazikoreraho operation kongera kurwana nabyo bisa nkaho zamaze gucika intege, zamaze gucika intege rwose, ubona ko rwose ngo no mu rugamba ejo bagabye FDL ntazari zirimo, ndetse no mu rwo bagabye mu gitondo FDL ntazirimo, no muri iki gitondo ntazirimo. Ahubwo amakuru naguyeho ngo nuko izi FDL zari ziri mu ngumu zishobora kuva ngaho muri Minova zikerekeza ihariya za Nyabibwe. Urumva zivuga zigiye kujya Nyabibwe, ngo akaba agiye muri Nyabibwe, ahubwo tukibaza ngo Nyabibwe bagiye gukora iki? Ese ntibaba bamaze kumva yuko bagiye kwibinga, bagiye kwibinka? za Nyabibwe se ntari inka, bagiye kuba barya inka z'abantu bura nyine no kwambura. Ubwo bazi icyo bagiye gukora iyo ngiyo, ndi kugira ngo bari guhunga urugamba cyangwa se bakaba bagiye gushaka iyo bihisha nyuma yuko bagiye kubahiga bukwara. Arase naho guhungira uko bizeye mu Ventura n'ahantu iri hari Nyabibwe n'ahantu bavuga ngo barahunze, barahahungiye. Barashobora kujya ira hejuru za Rwangara wenda hari, ariko Nyabibwe ntaho baba bagiye, cyangwa bakajya za Numbi nira za bita Kinono, za Kinono barashobora kujya za Kinono na za Kadasomwa kugira ngo uzabasangeyo byazakugora, ni kure cyane. So urumva yuko rero iyi mirwano dushobora kohereza icyo bita idonido bitewe n'ibyavuyemo muri ya masaha ya update time kugira ngo rwose tugende turi kureba uko bimeze, ariko imirwano ngira cyakomeje, usibye ko M23 yo gukubita umwanzi byo yabigize intego, gukubita umwanzi ikamubabaza, ikamupfukiranya, ikamurimbagura, ikagira ite. Ibi ni ibintu niyo ntego isigaye yari haye sina amakosa, ndetse ubu tuvugana urumva ko no muri iyi mirwano buriya hari ikintu kiri buze kugaragara, kiri buze kuba yakoze. Ese zasukwe bamaze igihe bari gushusha zakoze iki kandira? Zasikoye zasikoye byagenze biti bya zasukwe? Zasikoye rero ngo ntago igihe cyazo kiragera, ntago igihe cyazo kiragera. Hanyuma rosira amakosa amakuru ubwo gato cyane mu gihe ukirebaho ngaho muri iyo drone neza, reka nanjye mbabwira amakuru wagezweho. Biravuga ko perezida cyangwa se byamaze kugaragara ko perezida Paul Kagame yitabiriye itangizwa ry'inama ihuza Ubushinwa n'abakuru b'ibihugu bya Afurika izwi nka, urumva ni forme China Africa Corporation, urumva namurona His Excellency Paul Kagame akaba yayitabiriye, igamije kongera imbaraga mu gufatanya mu byarirane inyungu impande zombi, mu gufatanya ububyarane mu nyungu zombi, ububyarane ubuhahirane nese uvuze ubundi ububyarirane byose si kibuga akareka ububyarirane ubuhahirane ni ugufatanya mu bijyanye, byanditse nabi nese urabona atari ko bimeze, byanditse nabi ariko nyine ni ubuhahirane ku mpande zombi. Hanyuma rero amakosa ubu nawe iyi nama ayirimo, urumva. Andi makuru ndabona na Lawrence Kanyuka abyutse rwose yikora mu mitana yibwira abatanazi, arimo ari ikintu arivuga ati rwose ubu tuvugana twewe mu duce twacu turimo abanyeshuri bari kwiga, ndetse n'akavido ndabona yamaze kukanwanga hanze rwose bari kwiga nta kibazo, ariko akavuga ati ikigaragara cyo mu by'ukuri mwewe hano muri ibi bice FARDC irimo bo ni ibyago gusa, kwiga ntako n'iki byose, urumva ko ibintu ntago byoroshye. Reka kanze kwanza tureba katubanze dushiremo aka video, sibyo byereza se twumve uko biramutse byitwaye aho ha. Septembre marquait la rentrée scolaire dans toutes les zones libérées par la FCM 23. L'administrateur du territoire a également accompagné les enfants à l'école, comme nous avons pu le constater ici au complexe scolaire Sainte-Chrétienne dans la cité de Kiwanja. La situation était similaire ailleurs dans les zones libérées.
Cette rentrée s'est déroulée dans la quiétude et la paix, alors que l'incertitude prévaut dans les régions sous contrôle du gouvernement en raison de l'insécurité croissante causée par les Wazalendo, les FDLR et les FARDC. ngira ngo ikigaragara cyo sina amakosa we aragaragaza ko mu bice by'iwabo byo barimo gukontorora amashuri yatangiye ndetse ngo abanyeshuri barimo bariga nta kibazo, ariko akavuga ati mu mujyi wa Goma mu by'ukuri ahari guverinema rwose nibyo bashatse kugaragazaho ngo ibintu ntago byoroshye n'aka na gato, kwiga ni ikibazo. Mu by'ukuri urabizi ko hari abanyeshuri ndetse n'abarimu rwose ntabwo ibintu biri kugenda neza muri ibindi bice birimo FARDC, aho ndetse n'abarimu bari kwangara rimwe na rimwe kujya kwigisha mu rwego rwo kwirinda ko bashobora kuba rwose bitabagendekera neza, bashobora kuba bakwamburwa n'abazarendo n'ibiki byose nk'uko rwose byagiye bigaragara. Nguko uko ibintu bihagaze rero, Lawrence Kanyuka akaba agaragaza ko mu bice by'iwabo rwose umutekano ari wose ndetse n'amasomo arimo kugenda yigwa neza. Masomo rwose ari kugenda akurikiranwa neza, no kuvuga ngo rwose hariya navuga ko M23 ibintu byayo iri kugenda ibihereza umurongo kurusha uko muri FARDC ho bikomeje kugenda bizamba, dore ko n'abarimu bahariya muri Butembo banze kwitabira kujya kwigisha nyuma yuko FARDC cyangwa se nyuma yuko leta ya Kinshasa ibyo yabemereye itarabikora. Tukiri mu makuru Mirwano Fighter rero, Masisi naho ntago byoroshye. Masisi ntunese Masisi twavuze ko ibintu bitameze neza. Masisi rwose noneho M23 iri gukubita itababarira, iri gukubita umukuru n'umutoya, iri gusya itanzitse, ni mu mirwano yahuje M23 rwose ndetse n'umutwe wa Zarendo bifatanyije na FARDC, naho bita igise ari munsi ya za Kinyana. Nyuma yuko M23 yagabweho igitero na Wazarendo ndetse na FARDC mu gace bita Gise, ni mirwano yatangiye ku isaha z'isa 10 z'igitondo. Gusa ngo bikaba bitagenze neza ku ruhande rwa FARDC ndetse n'abambari bayo ubwo harimo Wazarendo, dore ngo ko kugeza ku isaha y'isa 2 z'iki gitondo hamaze nibura kuba hapfira abazarendo bagera muri 16 ku rugamba, ndetse n'abasirikare 7 ba FARDC ndetse n'umusirikare ukomeye wari ufite ipeti rya Lieutenant Colonel hamaze kugwa mu mirwano. Hamaze kugwamo umusirikare ufite ipeti rya Lieutenant Colonel muri iyi mirwano yabaye muri iki gitondo. Amazina y'uyu musirikare baba we ko mbona ibintu byakaze, ngakaba agatazirano ke bamwitaga Cobra ya baba we Cobra. ni Cobra yarazwi ku mazina ya Ndayambaje Jimmy, yari yitazira akazina ka Cobra, ariko ngakaba yarazwi ku gatazirano ka Cobra. Akaba yapfanye ngo n'abasirikare batari bake ba Wazarendo ndetse na FARDC nyuma yo kugaba igitero cya simusiga kuri M23 ahangaha muri Gise. Ngakaba ari igitero bari bamaze igihe bategura nyuma yuko M23 igise yari yarabakuyemo ndetse za Kinyana baravuyemo, ariko ngo bakaba bari bazi yuko bashobora kuba bakoma mu nkokora M23 bakaba bayikura muri ibi bice. Amakuru dukesha imboni yacu iri hariya iratubwira yuko ngaragahinda kenshi, kuko abazarendo benshi baguye muri imirwano ari abari basanzwe ari abana bo muri ibi bice. Intambara zica no bari kuramo, intambara zica no bari kuramo, biziva kuri bya bindi ngo hapfa umunsi wageze, izica no bari kuramo. Ngakaba ari amarira ndetse n'agahinda
ku muryango w'uyu mugabo wari uzwi nka Ndayambaje Jimmy wari waritaziriye akazina bita Cobra, dore ngo ko yavukaga aho bita Rukweti, dore ko n'umugore we ariho atuye. Uyu Cobra yari umugabo ngo rwose wari uzwiho cyane kuba yarakwirakwizaga amacakubiri mu baturage, yarangishaga abatuye muri ibi bice M23. 23 igenda iri kureba inkingi za mwamba. Ibirongo bikaba bikomeje kugenda bizamba muri aka gace, ngo dore ko Wazalendo bakomeje kugenda bagwa ku rugamba, nyamara ngo bareba bagasanga nta kintu gikomeye bakomeje kugenda barwanira, dore yuko nta gutsinda bikomeje kugenda bibiyanga. Abaturage bari hariya dukesha rwose iyi nkuru batubwira yuko nyuma yuko M23 yageze hariya yagaragaje impinduka zo ku rwego rwo hejuru, ngo kuko hari ibitansi byinshi cyane yagiye ikuraho byari byarashyizweho na Wazalendo. Ngo hari igitansi bitaga Rengera Ubuzima, hari icyo bitaga Imbarata, urumva, hari icyo bitaga Jeto de Recensement, ibi byose ngo nibo babibazaga, hari icyo bita Rara Salama. Ngibi byose ngo byatwaraga amafaranga agera mu bihumbi 15 by'amakongomani, kandi bikishyurwa buri kwezi, ngo ndetse n'igitansi bitaga ratio militaire, ibintu gutanga ibiryo by'abasirikare. Ibi ngo nyuma yuko M23 yageze muri ubu buce harimo Gise, Kinyana, Gahira ndetse n'utundi duce tugiye dutandukanye, nuko ibintu byose M23 ngo yari yarabiciye. Aho kubateka kanyanga, aho umuntu ku ruzini yaremerewe kujya ateka, niba atetse amagaro 10 agatangamo igaro rimwe. Urumva, ngibi byose M23 ikaba yari yaramaze kubica, byatumye abaturage batangira kuyiyumvamo, ariko bitangira kurakaza abasirikare ba Wazalendo ndetse na FARDC ziri hano, kuko bumvaga yuko M23 iciye urugomo ndetse n'ibikorwa navuga by'ubwambuzi abasirikare bakoreraga abaturage. Ngibi byahise bituma abaturage kwiyumvamo M23 byihuta kurusha uko bari babanye na Wazalendo imyaka n'imyaniko badacana waka. Ibi rero abaturage bakaba basaba M23 kongera abasirikare, ngo dore ko M23 nubwo iri gutsinda urugamba ariko iracyafite effective ntoya, ngo dore ko rwose kugira ngo bazagere Rukweti bisaba ko bafite abasirikare nibura bari hejuru y'igihumbi kugira ngo bagende bakwirakwira mwatura duce banahiga izi Wazalendo, dore ko hakirimo ubuce Wazalendo bakomeje kugenda bihishamo ndetse bagakora ibikorwa by'ubugizi bwa nabi. Abaturage bakavuga ati rero uru rugamba ruba rukenewe, kuko iyo M23 itabirutse usanga abaturage rimwe na rimwe tutarara mu mazu, tukarara mu bigunda, ati rugasanga benshi tusigaye twibera mu mashyamba bitewe na Wazalendo, kuko utaba mu rusisiro ngo rwose ube wagira icyo ugeraho. Ibintu rero M23 ikaba ikomeje kugenda ibica, igenda igaba ibitero ahangaha ndetse igenda ibavunira umuheto, bitewe nuko M23 intego yihaye ari ukugarura umutekano aho utari, ndetse ikagenda igarura navuga abaturage bagiye bahunga, ikabagarura mu buzima busanzwe, dore ko muri ibice bya Zagise abaturage benshi ngo bari barahunze bitewe nuko bari barahunze Wazalendo, bitewe n'urugomo babakoreraga, ariko ubu ngubu ngo bari kugenda bagaruka bitewe nuko M23 ikomeje kugenda igarura umutekano muri ibi bice, ndetse ikagenda ishwiragiza Wazalendo bari barigize akarakajya he mwabira bice. Urumva ko rero na n'ubu ngo imirwano yacyakomeje, ubwo turaza kureba uko bimeze muri iki gitondo. Ni igitondo cy'imirwano. Yes, hanyuma rero sina makosa ndabona hari inkuru hano isohotse n'ikinyamakuru cyano muri Republika Demokarasi ya Kongo, ikaba ari inkuru ivuga ko ngo ndabona cyandika ko ngo abapolisi b'u Rwanda, urumva,
ngo ngo bariyoberanije ngo binjira muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, ngo hanyuma urumva ko numva mbona ari hatare. Hanyuma ngo bariyoberanije ngo binjira hariya muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, ngo bageze hano muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, noneho ngo batangira kugenda batanga amakuru muri nyine birumvikana no muri mu Rwanda, ndetse ngo aba FDLR benshi ngo babaga hariya ngo bagiye bagambanirwa n'abo bapolisi bari bariyoberanyije binjira hano muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo nk'abaturage. Ngo rero ngo icyo gihe ngo FDLR ngo bahise bafata umwanzuro akimara kubimenya ngo batangira gukorana na FDLR. Urumva ngo niyo mpamvu bakoranye na FDLR, kuko ngo abapolisi b'u Rwanda ngo nabo bari barinjiye muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, ngo binjira ndetse ngo banagiye baninjira mu gisirikare kame mu cya FARDC. Urumva urumva aba bapolisi binjiye mu gisirikare b'u Rwanda binjiye mu gipolisi cya FARDC. Aba bapolisi ni abahe? Ndabona ari inkuru yanditswe, katurebe kuri X. Ubwo rero urumva impamvu nyamukuru ngo yatumye bakorana niyo ngiyo, ariko manze nde muri iyi drone cinema kuburi puriyo nkuru. Yes, ubwo rero reka twikomereze na za Nyamugigima rwose ahangaha noneho muri Kivu y'Amajyepfo, naho uyu mugabo amwita Makanika rwose. Makanika nawe kabaye muri iki gitondo bagabye ibitero biremereye cyane ahantu bita Mwirango. Ni nyuma yuko ngo iminsi yari imaze kuba iminsi rwose FARDC itegura ibitero biremereye cyane. Drone zacu ziratubye ko bita Mwirango, ubu ngubu isasu ririmo riravuza ubuhuha. Mwirango bantu muzi za Minembwe aha Mwirango murahazi? Bantu muri muzi Kivu y'Amajyepfo, bantu bose bakomoka muri Kivu y'Amajyepfo ndabasuhuje. Aha ngaha murahazi cyane Mwirango. Ubwo se Mwirango se ari hafi ya za Bukumba? Bantu mudukurikiye, Mwirango se hafi ya za Bukumba. Ubu ngubu ngo isasu ririmo riravuza ubuhuha. Uwo bita Makanika rwose ari gukanika Bazarendo, ari gukanika FARDC, agakanika Imbonerakure, agakanika Mayimayi. Haranga ibintu bimeze nabi cyane. Ibintu byahinduye isura noneho. Ibintu byakaze kwa Makanika. Aho bita Mwirango ngo ibombe ni bombe. Kwa Makanika bamugabye ngo menye iki gitero, none bamugabye kitaramusiga amahoro. Ni muri Sud Kivu byakaze aho bita Mwirango. Ko numva bitoroshye Mwirango rwose. Ubu ngubu ngo bita Makanika ngo bashaka kumushyira ku panu. FARDC ngishaka kumushyira ku panu. Ubwo ni hafi ya za Bukumba. Ni nyuma yuko rwose drone zacu zitubye ko muri iki gitondo naho bagabye ibitero biremereye cyane FARDC ndetse n'abarundi ngo bazamutse Mwirango. Aka gace kakaba ari agace kari kamaze igihe kitari gito kayobowe n'umutwe wa Twirwaneho uyoboye no bita Colonel Makanika, no bita Sematama n'abandi. Muri iki gitondo ngo bakaba bagabweho igitero simusiga, bazi yuko rwose
ngo bagiye kuba FRDC ngizi yuko igiye kubakura muri ibi bice nyuma yuko ngo bamaze igihe kirekire babiyoboye, ariko ngo noneho igihe kirageze ngo babambure n'uduce bafite twose, dore yuko noneho ngo igitero bateguye ari igitero simusiga. Makanika nyamara akeneye gutabarwa. Mwabantu mwe Makanika akeneye gutabarwa kuko hariya ari wenyine, ni nyakamwe. Makanika igitero ngo bamugabyo ni igitero simusiga, ngo hari gukoreshwa za mbunda za muzinga, za mbunda ziremereye cyane, ko bita Makanika rwose nitwirwaneho nyine, ubwo arirwanaho nta kundi. None arirwanaho kuko hano natirwanaho uruzi ruramujyanye. Hano ngo abasirikare bazamutse bagiye kugaba igitero bashobora kuba atari munsi ya 400. Ikikwereka yuko abasirikare sinama kuko mbona ibintu iyo operation yakomeje kuvugisha abantu amagambo agiye atandukanye. Aha ndavuga iyo operation igiye gukorwa hano muri Kongo, iyo operation rwose igiye gukorwa na RDF ndetse na FARDC. Iyi operation ndabona abantu benshi ibinyamakuru birimo kugenda bivuga amakuru agiye atandukanye, ariko ku murongo nibura twakwakira umuvandimwe ukurikirana iby'iyi ntambara ibera hano muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Dore ko kenshi na kenshi rwose abantu benshi baba babibona mu buryo butandukanye. Reka nawe twumve icyo ari buze kubivugaho. Umusesenguzi kabuhariwe. Umusesenguzi no. Oui, allo. Mwaramutse neza? Muraho neza. Aha, tukwakire rero kuri Eugene Official, turagira ngo ugire ikintu utubwira nk'umuntu umaze igihe kitari gito ukurikirana ibikomeje kubera hano muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Ni muri iyi ntambara ikomeye cyane ikomeje guhuza M23 ndetse n'igisirikare cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ndetse n'abambari bacyo. Hanyuma ariko ku rundi ruhande ndagira ngo twibande kuri iyi operation irimo kugenda itegurwa, bivuga rwose ko ngo igiye gufatanywa n'ibihugu bibiri, ni igihugu cy'u Rwanda ndetse n'igihugu cya Kongo, ubwo ni FARDC na RDF, aho ngo bagiye gufatanya muri operation ariko batarashyira hanze izina ry'iyo operation uko iri buze kuba yitwa. Gusa iyi operation ngo ikaba igiye guhiga FDLR hano mu by'ukuri muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Niki wavuga nk'umuntu uzi neza FDLR iba hano muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo? Tunazi neza ko yamaze kwifatanya n'iki gisirikare cya FARDC. Urabivugaho iki bwana Mutara? Mutarama ngenda bakunda cyane kuva kera paske ndabakurikira cyane, kandi icyo kintu nakomeje kuyikurikirana. Epi nasanze yuko iyo operation igiye kuba ni nziza cyane. No kuvuga yuko ibihugu byacu byombi, u Rwanda na Kongo, bitangiye kujya imbere paske bimaze igihe kirekire abantu bagenda basekurana, abantu bagateseka, ariko amateso tugiye kuyahagarika paske baravuga ngo kubita rimwe, kubita kabiri, hagarika. Abantu baratesetse basi. Ariko iyo operation ntabwo mfite ikintu cya mekanisme militaire, ariko muri cadre politique ngiye nasanze ari ibintu bigiye kujya imbere cyane, kandi ibintu abantu bagende bihangane bigiye gucamo. Ariko ikintu ngiye kusisingura ubusesenguzi ko ni uburyo bwa analyse, ubusesenguzi nka ko kuri sinamakosa yabivuze abantu dukorana cyane. Nashaka kubabwira yuko iki kibazo kigiye kurangira. Ntabwo ari intambara izamara imyaka irenze amezi 7. Byarangiye deja. Ubwo n'amezi ntabwo bikiri imyaka. Nta myaka, ntabwo byakomeza. Abantu bari gushyingurwa igoma, abantu bagatwika, bagashyira amabuye mu mazerike. Ça n'existe plus. C'est fini maintenant. Ubwo ni ukuvuga yuko
muri gahunda ihari ni ukuvuga ngo abantu bagiye guceceka, abantu turarushye kumva amakuru y'ubwicanyi, ibintu byo guteseka byarangiye deja. ariko bwana musesenguzi, yego, tukabaza ngo ese koko cyari cyo gihe cyo kuvuga ngo RDF igiye muri Congo guhiga FDL, kuko tuzi ko FDL tuzi abasirikare bayo bari muri FRDC, tuzi FDL yamaze kuba bigize abasivile, tuzi mbese uburyo babayemo n'abantu buno kugeza amaginga badafite aho babarizwa, ku buryo twavuga ngo ahantu runaka twasanga ikigo cya gisirikare cya FDLR, n'abantu bamaze kwivanga n'abaturage, abandi bajya muri FRDC. Ese FRDC izemera yuko RDF yinjira no mu gisirikare cya FRDC gushakamo izi FDLR, cyangwa se ubundi ni ibintu bishobora kuba byavugwa ariko gushyirwa mu ngiro bikaza kugorana? aha, ubwo rero FDLR iri muri Congo iri eparpiye ni ukuvuga ngo bari hirya no hino. Alors, FDLR nta nubwo wamenya FDLR d'abord isura yabo turasa twese. Hari umu FDLR usa n'umukomanitse asa. Alors, bagenda bihisha, bagenda batembera bambaye, abasivile bambaye neza, n'abarimu bavuga Igifaransa, bavuga Igiswahili, bavuga Lingala, bavuga n'indimi zose. Ntabwo wamenya FDLR ngo ari kugenda agenda atagataga cyangwa se agenda yihuta, ntabwo wamenya ukuntu ingendo y'undi, urumva. Alors bizagorana cyane, ahubwo hazaba ikintu cya komisiyo special. Hari umuntu uzakira ikintu cya komisiyo igitekerezaho cyane, kugira ngo bazakire ikintu cya komisiyo kwigisha FDLR muri Congo, niyo gushaka nationalité, bazandika inzandiko basabe ubwene gihugu, paske byose birashoboka. Paske gutandukanya umu FDLR n'umuhunde n'umuhutu n'umututsi n'umundani biragoye. Paske ngewe shobora kuza ndi umuntu ugenda gutya, ariko biragoye paske bazambara abasivile. Wese n'amakosa warabivuze ejo bundi, ntabwo wamenya isura se kwa. Ushobora kwica umuntu ukamwica kubera isura ye, ndabeshyeje. Alors ntabwo ngiye nakubwiza kubeshya, paske umuntu agenda ku buryo bwe, ntabwo wamenya ngo uyu ni umuntu runaka. No. hanyuma Alors bagomba go okay. hanyuma warutubwiye ko ngo iyi ntambara iri kubera hariya ubwicanyi n'iki ngo biraza kurangira van, ntabwo biri burenze amezi 7. wari ubikomoje kuki n'iki ugenderaho ubona ko bitari buze kurenza amezi 7? Urabona bya biganiro, burya ibiganiro iyo ubona abantu bagenda bahura, u Rwanda na Congo bagahurira i Gisenyi, Rubavu, bakaganira buke buke, ça c'est bon, première étape. Deuxième étape, abakuru b'ibihugu bari guhura mu Bushinwa, bagahura, ntawabimenya, ntawufite drone igenda bagendaho, parce que c'est autre chose. Et puis biriya ni byiza cyane, c'est symbolique, babyita symbole de la paix. Et le symbole yo kugarura ibiganiro mu bihugu, c'est très important. Kera rero nuko wowe jeune peut-être uri umwana mutoya, twebwe twagize chance yo kwiga i Goma, tugenda tureba CPGL, Grand Lac. CPGL yari ikintu gikomeye cyane. Sinzi niba wabonye ariya mazu y'Igisenyi, ari CPGL ikomeye cyane, wagendaga i Gisenyi ugenda uguruka, tusaba sinamakosa warababebe afkajetse. Ariko icyo nkubwiye, iyo abaperezida bari kurebana face to face, urumva ni ibintu byiza cyane. Mu Bushinwa bya bintu by'amakooperation économique, abashinwa bari kugenda badusatira muri Afrique, Aziya iri kutwegera, c'est bien. Ariko icyo nkubwiye nuko amezi 7, 8, 9
njye mbishinze hagati. hanyuma izo nizo sembore ubona rwose zishobora gutuma amezi arindwi ibintu biba byarangiye, kuko arega buriya iyi ntambara nuza kureba iby'iyi ntambara ntabwo keretse wenda hari nawe niba ubona yuko kuba iyi ntambara irimo kuba ishobora kuba iri guterwa n'ibi bihugu byombi uko ari bibiri, igihugu cy'u Rwanda ndetse n'iki gihugu cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, aribo wenda bagize iby'iyi ntambara. Ariko nuza kureba impamvu iyi ntambara iri muri ubu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, ni intambara n'ubundi ubona ko irimo ibihugu ndetse bikomeye byihishiriye biyihishe inyuma utamenya. Hanyuma ukabona ko ibyo bimenyetso kuba mu by'ukuri u Rwanda ndetse na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo batangiye kuzajya baganira rimwe na rimwe bakaganira, ukabona ko ibyo bimenyetso byonyine bibiri ari byo bishoboka cyane kuba intambara yarangira, cyangwa wenda hari n'ikindi kintu ubona kiri buze gukorwa. Oya, nta n'ikindi kiri bukorwe kirenze ibyatangiye, pasike urabona deja hajemo icyo kuvuga. Hari abantu b'abasirikare bakomeye bo muri Kongo bahuye n'abasirikare bo mu Rwanda bagarura Rubavu bakaganira kuri table. Ça c'est déjà un bon signe, signe nziza cyane. Ikindi ni uko batari bashyira kuri gahunda universelle yo kuvuga ngo no twarahuye babishyira ku mateleviziyo, ariko natwe tugenda tubikurikira mu makuru runaka kuri ya news wavuze mu kanya. Ariko icyo nkubwiye ni uko iyi ntambara abantu bararushye, M23 irarushye, FARDC irarushye, FDLR irarushye nayo deja bagiye kuyisya. Donc nta kundi nabivuga, ndi kubura verbe mu Kinyarwanda. Donc dukomeze muri iyo gahunda. Ariko icyo nkubwiye ngewe nk'umusesenguzi w'umunanaliste, amezi 7-8 bonane ubona igiye kuza ibintu bizaba bigeze kuri table. Okay, urakoze cyane turagushimiye cyane. Okay. Amezi 8 sina makosa. Urabona hari icyo, ariko ku rundi ruhande sina makosa. Ku rundi ruhande ni kenshi bagiye babwira Kisekedi cyangwa se His Excellency Paul Kagame yagiye abazwa ku by'intambara iri kubera muri aka karere hano muri Kivu y'Amajyaruguru mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Ndetse akavuga we mu bisobanuro yatangaga, yavugaga ko ngo Gisekedi ngo atajya amwegera ngo baganire bahurize hamwe bashafatanye bashake umuti w'iki kibazo cya hano muri burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Uko rero His Excellency yabivugaga wabonaga asa naho we igisubizo kibiri kubera hariya ashobora kuba yakibona bugufi cyane. Nde wakibona His Excellency nuzi ikibazo arega buriya sinamako uyandika nkubaze. Ikibazo kiri muri Kongo abakongomani bonyine ubwabone batagikemura, u Rwanda ngo ruzajya kugikemura. Reka nkwereke impamvu mbona kuba His Excellency cyangwa se u Rwanda ruramutse rugiyemo bishoboka cyane kuba hari umurongo cyagira. First of all turabanza turebe ku gisirikare. Igisirikare cy'u Rwanda ni igisirikare cyizewe cyane gikomeye ndetse gitandukanye n'ibi bisirikare biri aha ngaha. Nta ushidikanya ku bushobozi bwacyo. Urakoze. Iyo ni ingingo ya mbere. Iya kabiri, uyu mutwe wa M23 ni umutwe, iyo urebye kote uribuka ko na FARDC hari igihe basabye bati nyamara turamutse tubatatse duturutse hano za Rubavu tukinjira tukabaturuka inyuma hano muri iki kibaya araho twanyura. Icyo nshaka kugaragaza ni nuko mu by'ukuri uyu mutwe wa M23 ushobora donc ngo ibyo u Rwanda rwabasaba bitewe nuko imbibi mu bice barimo basa naho bahuje imbibi, sibyo? Birashoboka cyane ko M23 yabyumva ko basabye CSRF yarayemeye. Uretse CSRF itandukanye n'ibyo arimo kurwanira. Banza wumve. None icyo nshatse umva nkubwire, sibyo? Ntabwo impamvu ibintu bishobora kuza koroha.
twagiye twumva amadisikuru menshi His Excellence agenda avuga, ntabwo twigeze twumva ajya kure ngo yamagane cyane M23 ngo avuge ngo he ngo urabona ngo ziraniye shamba n'ibiki. Yavuga ko ari abakongomani ikibazo cyabo atari ubwa mbere kije, ari bibazo byahozeho kuva kera bigomba no gukemuka. Akavuga ko kugira bikemuke bidasaba urugamba n'iki, ahubwo bisaba iki? Ibiganiro. Rero ntabwo bisaba ko ari ngombwa ngo yakinjiremo, ni ukuvuga nubwo yakinjiramo leta ya Kongo ntiyemerere M23 ibyo basabwa n'ubundi ntacyo byatanga. Icyo rimva nyine ndereka ngere aho nshaka kugera. Ni ukuvuga rero niki, urumva urabizi ko hari ibyo M23 yasabye ubutegetsi bw'Kinshasa, sibyo? Icyo mbona rero His Excellence n'ubundi azabwira FARDC, kuko FARDC tuvugisha ukuri Kongo RDC ntabwo iri kwifuza kujya kuganira n'u Rwanda ku bijyanye no muri intambara ya hari ahantu, kubera ko bafite iyindi opportunity. Nuvuga ngo uburyo bwose bwarabashiranye, kuko bo bizambaguzaga kiragiye bumva ko za Sadeke n'izira koalition ari cyo ziri bubafashe, none babona byaranze. Rero nuvuga ngo ikiriho niki, hari ukuntu umuntu abura ukuntu ari buze gusesera ngo asubire mu byo yarutse cyangwa se mu byo yahakanye. Abase ko navuze ko ntazagana na M23, ko nirahiye ko nagize yavuze ko azaganira n'u Rwanda, ubu nabinyuza he? Giseke dobwe akaba ashaka kugira ngo agane na M23 cyangwa se yemere ibyo bamwempoje, ariko abinyujije hehe? ku Rwanda, bitagaragaye ko ari aganire n'umutwe. Urumva ko yanavuze se iki kintu tukitondere. Araga Gisegeti nanone wongere ko yavuze yuko nta kindi akeneye kuganira n'u Rwanda usibye gukura u Rwanda gukura abasirikare barwo ku butaka bwa Kongo. Nicyo yashatse yavuze ko we yaravuze ngo nta nibyo nkeneye kuganira n'u Rwanda usibye kuba rwaza rugakura abasirikare babo ku butaka bwa Kongo. Sefini. Ibi rero nibyo nkigenderaho nkavuga ngo iyo operation ntabwo izabaho. Urumva mbivugiye kuri izi mikoro, iyo operation ntayizabaho. Uraraguye? Ntabwo ndaguye. Mfite facts zirenga imwe zikwereka ko ibi bintu bidashoboka. Icya mbere ngiki, hari M23 hariya. Urumva iki kintu? Hari FDLR hariya. Urumva? Aba bantu bo bonyine bo barahigana. Iyi ni imitwe yonyine igira ute idacana waka. Kumva iki kintu? RDF niramuka igiye muri Kongo bizitirwa ko igiye gutera inkunga M23 none ku buryo bugize ute bweruye. Iki kintu cyumve. Gisegeti nawe azaba kuriweho icyizere n'abakongomani batemera abavuga ururimi rw'Ikinyarwanda hariya babaheza nguni, bavuga yuko umuntu uvuga ururimi rw'Ikinyarwanda atari umukongomani, bazaba mukuyeho amaboko. Gisegeti ntahazaba asigare kuko noneho ari abavuga Ikinyarwanda ntibamushyigikiye. Noneho n'ababandi twita yuko batemera abakongomani ngo ndavuga bari abaruba bari abakatange bari abakasai, nabo bazaba mukuyeho amaboko. Azaba abuze pfo na ruguru, abuze na ruguru. Muri iki kintu ariyo mpamvu nkugira ngo iyo operation uburyo yakorwamwo ubwo ari bwo bwose FARDC nta kuboko yabishyiramo, kuko iramutse ishyizemo ukuboko igahereza uburenganzira RDF voting ngo muze mushaka abantu banyu. Gisegeti nkubwiye yuko nta kwezi yamara ku buyobozi. Aha sinamako ibiteka tukatubivamo dutegereza amezi 7 turebe Mutarama ashobora kuba rwose afite ikintu kijyanye n'ubwina aba yagiye akizenguruka dihisha atashaka gushyira hanze, ariko buriya biragaragara kuba reka dutegereze turebe. Sinamako twinjire mu yandi makuru. Turimo turagana no ku musozo. Yes, turi gusoza, reka dusimbukire ahangaha za Baraka rwose. Ni ahangaha za Baraka nuko abamayimabe kumaje kugenda basubiranamo ku rwego rwo hejuru. Ni nyuma yuko rwose abangaba abo mu bwoko bwa Furero ndetse no mu bwoko bw'Ababembe ahariya rwose bakomeje kugenda bakubiza aho bita za misisi rwose aho bakomeje kugenda basubiranamo ngo byatumye n'abaturage benshi bagenda rwose batakaza navuga ubuzima bitewe n'imirwano iri kubera muri ibi bice bya za Baraka. Ni muri territoire ya Fizi. Ni nyuma yuko abangaba bari barihurije mu kiswe wa Zarendo, ariko bongeye kwisubiramo, bongeye rwose muri Kutumba ndetse na Ngoma Nzito, ubwo nukure biro zibishambuke aho zini za Mayimayi aho bakomeje kugenda
bahangana ku rwego rwo hejuru bitewe no kugenda basubiranamo ku rwego rwo hejuru. Ubwo rero no muri iki gitondo naho babyutse ahangaha za Misisi bongera rwose kubyutsa urugamba ngo bongeye gufatana rwose, nubwo ngo hariya ntabwo bimeze neza, izi mayimayi nazo zishobora kuba zitorohewe ahangaha muri make. Yes, ubwo rero twahinira ahangaha tukaza kugaruka muri update time. Mwakoze kubana natwe, yari amakuru yaragezweho muri iki gitondo, yari fighter. Nese n'amakosa. Asante sana, mwakoze cyane. Ciao.